Chapter 2 verse 4. Amen. Sabulelo kabazi makhala. Abanye baphangela ukugwili uphangele bekhona le-cross Jesus Friday baphangela kodwa lofani baphangela such bonke abangcwele baphangela so siyabulela kakhulu ngaloo nto egameni kaJesu. Amen. Masifunde ke ofunda ngamandi egameni kaJesu sathathe naye sifunde. Izwi lenkosi licwadi Ndumiso chapter number 2. Kama nipoke grupini ya mnabisa sise grupini ya akazi no yendo uyawatsala kanyasi uyazazi uyawatsala uba uWhatsApp uyalendela grupi yami kule vixayo ngingalipoki egameni kaJesu nikwa ubayibona ngoba funda ke Inhlangano ithi ulawulo lomthanjiswa kaYehova. Emsanje isikulagadi weyangahlenyu egameni kaJesu. Ulawulo no? Lomthanjiswa kaYehova. Lomthanjiswa kaYehova. Yes. Verse number 4. Jesus. Yeah. Ohleli emazulwini uyahleka. Yeah, ohleli phi emazulwini wenza njani? Uyahleka. Yeah. Inkosi iyabagculela. Yeah, inkosi iyabagculela. Iyakwandula ithethe kubo ngomsindo wayo. Yeah. Ibakhwanqise ngokuvutha kwayo. Ithi mina ke ndimisile ukumkani wami phezu kweziyoni. Ngisabuyela kulana abazali besithatha ngayo last week. Ndisekuveki ye teaching bazalwane safundisa ibana zahlala sifana phakathi ukuthi into lesikuyo ngabathatha ngayo. Yeah, ukuvutha kodwa nendlela ekona ndisebenza ngoba sihlale phansi nebandla sikubona ukuthi lento sesikuyo into ukuthi ufuna umuntu onjani owenzani ngoba bathanda ngayo. Yeah. Everybody nomunsinga egameni kaJesu funda ke mntana ithi ya mina ke ndimisile ukumkani wami phezu kweziyoni. Misile ukumkani wami phezu kweziyoni. Intaba yami engcwele. Intaba yami engcwele. Athi yena ya ndiyakuvakalisa ummiselo. Uyawuvakalisa ummiselo ya uYehova uthe kum. Ya uYehova uthe kum. Ungonyana wami wena. Ya uthi ke ngokuthi uthe uYehova ungonyana wami wena. Ya Mna namhlanje kuzele. Ya namhlanje ngenze njani ngikuzele. Ngikona bathanda ngayo. Ya sifikeleke ngokuthi sifikeleke ngokuqinqana banoba sibe namakholwa zaziba angobani phakathi. Ngikona bathanda ngayo. Ngoba uma sikhe asayazi lento sikuyo futhi asazazi ngobani phakathi sizomthandabuza nasingene endlaleni. Ngikona bathanda ngayo. Sizomthandabuza xa kukhona izinto ezingenzekiyo singakekho. Ngikona bathanda ngayo. Kodwa angabe siqonda kakuhle sinesiqinisekiso uba apha kuThixo singobani. Amen. Ngavele ngokuhlela kulomyalezo uba uThixo ngubani ungunyana wami wena. Ngalo mfundele ke egameni kaJesu. uJeremiya chapter 1 verse 4. Sizoyifunda le ngoba uma ingayishima sikhona kwendlu yakho. Ngifuna njengoba sisingqinisise loba sisikahle kade singobani kaThixo. Amen. Amen. Ngoba umuntu lo uzalwa kabili. Okokuqala uzalwa ngabazali abakuzala enyameni. Okwesibili uzalwe ngokutsha. Ngoba ingxaki ngokuba abantu baphelelise ekuthaneni bazalwe ngabazali basenyameni bangafike ekuzalwe ngokutsha. Ingxaki ke ngoyokuzalwa ngabazali basenyameni kukubolekwa abazali wena. Yena ke ngokukhona ingxaki ukuthi uThixo benikezile wenze njani? Uthathile. Kana manje ngaba ke ngoku unikezwe lethu ukuyiphatha uyigcine ngeyo yakho. Amen. Sisipho osinikwa nguThixo bakhulisa wena. Ingxaki ngosinengxaki nabantu abanikezwe inqaba yokukhulisa. Kodwa kuxhomekeka ukuba bakhulise njani. Haleluya. Abanye bayabakhulisa abantwana bafele engqeqeshweni.
ibandla lona sekona na. Abanye bayabakhulisa. Ngikabadala ngayo. Abakhulise ngezolo labo. Sinabantwana bathandeka abakhule bekhuliswa ngezolo labazali. Amen. Kanti ke ngezolo labazali uzalwa kule family. Utata ondikhulisayo nomama yayingabantu abasoko besilwa khopha kwethu. Ngikabazali. So noba bekhula abantwana bakhulela phakathi kwefamily enohlukumezo. Tata na mama ngikabadala mhlazane bekabana sesaziwa nangabantwana. Bakhula abantwana phansi kwesimo sabazali abahlukumezanayo. Ashumayela namhlanje. Abanye bakhula abantwana bekhuliswa ukuthi ingxaki zonke zabazali bakhuliswe ngazo. Ake khula introduce entwaneni nasecubeni. Ngoba abazali noma bebakhulisa abantwana balibele into yokubana sisipho sokuba babagcine babakhulise entwana yiyo ukuzala komntana. Akunomntana seyazi ukuba kubanjwa njani. Akunomnye sesazi ubisineke ushaka. Ngoba ayisiyohlaza ubona umntana ontombazana oshayikho. Ngikabazana. Funa ethuze ngothuze. Ngoba ayilondazi nobona umntana ona 13 years engene esikole ethenga utywala ase. Ngikabazana bambi babanikezwe ngabazali. Ngoba iqala nge-big days. Ngikabazana. So, luzalo ngolokuqala olo lokuba uzelwe. Ngikabazana. Kwafela uba ukhuliswe ngolubusho. Kubekhona ngokabazali ababakhulise abantwana babo ngendlela uthi bafuna ngayo. Bafela bona abantwana. Ngoba iyenza into yoba abazali bakhule bengabazalwane bekhona. Babakhulise empilweni enguthi okanye abazali nothi bafela abantwana. Ibe ngathi bahlukunyezwa kanti banikezwe inkambu engasukiyo. Ngikabazana. Omnye akhule ephehleni lenkonzweni ekhule emoyeni emthixo. Xa emdala ku-18 years ezidicayidela yena. Ngikabazana. Aqala indlela engazange yaba khona bekhaya. Engazange na uJavide ke ngokamuveza noluzalo lokuqala uxhomekela into yoba ke nonale ngiyeva ngishumana nebani afike ngishumana nabantu. Uxhomekela ke ngokwazi ndithi ndizibekileyo uba ukhuliswe njani ukhule njani ngeyipho ibambileyo. Amen. Ngeyipho ibambileyo. Okwesibili ukudalela ukuthi ukudalela lokubana umkhonze kanti funda ke ngodonga. Izwi lenkosi Jeremiah chapter 1 verse number 4. Yeah, chapter 1 verse number 4. Yes. Lavakala kum ilizwi likandikhoyo lisithi. Lavakala izwi kum likandikhoyo lisithi. Njengoba betshilo kwindumiso. Likho ubambeza ndumiso. Yes. Ndakwazi ndinela kubumbi esizalweni sonyoka. Ngamanye amagama ke ngoku uthi umama engekakuthini egama sosaziwa. Uthini? Funda. Ndazahlulela wena ungenazalwa. Noba abazali bangathi kulomzi abantwana bamhlambe babini. Ukhona nomdala uyinkulu, ukhona obaziwa nguThixo uba uyintoni kwabantwana. Uthi ngoba ngakwazi ndazinyulela wena. So nobe khula lo mntu kudala uThixo eyazi kumonyulele ntoni. Funda ke ntombi. Ndakwalatha ukuba ube ngumshumayeli kwibandla. Noba ubheke eqaleni kodwa isandla senze njani? Nabo abazali bafeyile bakufundise indlela kodwa uThixo wenze njani? Noba ngabe bafeyile abazali indlela bakukhulise ngayo kodwa uThixo
uThixo yena wenze njani nabalata noma ngabe ukhule phansi kokuhlupheka engakanani kodwa uThixo yena wenze njani bazalwane noma ngabe ukhule kuthiwa abazali bayahlukumezana kodwa uThixo wabalata hayi bazalwane usurvive impilo yethu ekhaya bakulala kusenzeka kanje abazali besenza kanje kodwa uThixo lento singalibuye bazalwane iyo lento izolo lethu lingabhalwanga kuthi ebusweni ngoba kunoThixo wasazisi ngekabikho wasalata hayi bazalwane iyo lento namhlanje bazalwane bayazi abantu impeko yakho ngekakhona ukuthi phakathi kwalefemeli sazabekho umuntu othula khona engulowo kanti uThixo ezulwini wakho lata ukhula nje ukona uThixo engayaziyo ngawo engaziwa nabazali bakho sometimes abanye bahambe begileka beqhubeka ngohlobo abakhule phansi kwa ngokezana masisho abanye bakhathazelwa luhlobo lokuthi kukhona isiqalekiso sokuzala nabakhulela phansi kwalomntombo ngokuba lefamily yaqalekiswa besakhula Wapha kunomzi kulefemeli kwesisiduko akekho yazaphinda phumelela bezithatha uThixo kunendlela ahlele ngayo ngawo sona izinto zikukhutha ukukhuleni kwakho kodwa kunendlela zasekhayazalwane kunendlela uThixo abazihlela ngawo kulefemeli kulekhaya kulomzi kunendlela uThixo ayaziyo ngawo abe indlamanzalane ukuthi uThixo lo muntu nje soze kubekho bo kanti uThixo kunenhlelo yakhe ngalo muntu nathi zonke izinto esingubeke kuzo uThixo lengekho ezinye zazo sesilandela uba sibe kubungqina ukuthi phakathi kwalomzi phakathi kwalefemeli phakathi kwabantu abakhule lapha kodwa kubekho ihlubelo elepreshantalibabasi phakathi kwayo yonke lento yaziwayo phakathi phakathi bazalwane uthi kunendlela afuna ukuliveza ujonga njani ujonga uma kunoba umama nabazali babe isengahoyeka kanti inkosi kudala iqokelela ngawe uthi uJeremiya uthi ndakwazi keni ungelazana so phakathi kwabantu bakuzeleyo kanti koni kungani phakathi kwabantu noba bekhona baphethe igazi lasemkhosini baphethe umuntu okhokelwayo nokhokelwayo ngabasezulwini abazalwane singanika sijonge indawo esisuka kuzo uthi Thixo ekhaya sasihlala kuronda kodwa uThixo yazi noma into eziqala ezintsha zaqala ngayo yakwazi ngizocela namhlanje ukona uhlobo uthi bamazi ngalo ukona uhlobo uthi benze njani akwazi abanye abantu banqubeka banqubekela inkosi ukona into ayaziyo ngalo muntu funda preach yakwazi ndingekabumbi esizalweni sonyoko ndazahlulela wena ungekazalwa hayi bazalwane phakathi kwabo bonke abantwana noma mhlawumbe bangaphi kanti ukhona omnye uthi njo ngazonyule wena xa ngizonyulela wena andikade noba kwathiwani kodwa mna ndathini ndazonyulela ezinye
ezinye izinto abazane silethe kakuzi inkosi isuke isilandisa ngayo ngoba khona uhlobo labalelenyunathi bathi ke ngokumamumbili apho ndiya khona iba ingxaki njani ngolento uthi bayemulele yona afeyile umuntu emzabeni ukuthi because basa lento kangabe emthaneni bazalwane wonke umuntu uzalwa ukhona into uThixo ayibekileyo ngaye but ilishwa labantu ukufika kulo muntu banikezileyo abanye bahamba bawuthonelwa bengazange babazizwe ezinkosi ayibanikeze zona kanti umnyango waso zonke lezi zinto ubuye umuntu uKristu Jesu abanye bazoyela nomnyango abantu abahamba boyothwala because apha kubo kwigazi labo ikhona into yempumelelo but ingxaki ifunyana njani iyo le abaninzi behamba bazalwane futhi babawuthengisa ngemizimba ngoba bazibona ubutyebi bukhona kubo banabantu kanjani basibona babukositengengobana abaphila ngokuphela bathi bahlahleka into bakuyiwa kanjani ngoba into bakudalele yona wakunikazela kungekabikho itshintshi bathi funyanwa ngokusondela kuye ungekabikho wakwazi uThixo bathi mistake abantu abavezwaphi into yoba ifunyanwaphi noma abantu bangaphakathi kangakanani kunezu uThixo alimikiseleyo ndiyamazi mona khona ubomi ngaye noma abantu bangalimthilisele kangakanani kukhona selelaze lelapha igama Ndazahlulela wena ungakazalwa. Ngiyabona ndazahlulela ungekazalwa ndazahlulela wena. Ndakwalatha ukuba ube ngumshumayeli kuyinhlanga. Kanjani nisetshwaleni? Kodwa ndenza njani? Ndakwalatha. Kanjani isimo sami sinje kodwa uThixo wenza njani? Unomkabela noma ifu lingangesana Kawuzijonga ngoku nawe yayibona yeyi into ababekhaya sawukhula sinje kanti inkosi inakwanatha yabazali sinabantu abathi bekhona abambili basamkela isimo ibe ngathi bazali bekuso ibe ngasoze baphile kodwa ndizomxelela into yokubana lo bakubizayo wodlula abazali bengekho uzibona into yokubana nyani uThixo ukubizile kunabantu abasurviva bengenamama bengenatata kodwa bavele beme ingafundwe ebusweni loo nto ngoba kukhona into ethi uThixo ndakwalatha ngazibizela wena kube khona abasurviva tatumbili abazali bengakhange bavele bephila kanti uThixo unezwi ethi ndazalathela wena ngoba sinazo iinkedama ezinabazali abaphilayo kodwa mama hey xa kunophinga edama masibheke apha nam ndikhwalifaya kuzo baby sinabo abazalwane okanye abantu abanesingle parent sisaphila zoyithi kodwa uthi endinesingle parent omnyathi hey umama ngumama ngutata
ngoba uThixo lo unento ayibekayo ngawe nawe uyazi odixabisekile sona uthi nasibekela wena bucala uphila nje kukhona umuntu othi nambeka bucala ulimala ubethe inkosi bambe nje into yobana kodwa akazukivana awujonga isimo esibona ayisesiso kanti inkosi ndibambe nje uba umphefumulo lo wakhe awuzuphuma akukhona into endiyibalileyo ngaye nawe nje nawe uthi kwawujonga uboma yayikho imeko lendikuyo uba ngabhala ubhale uyolele ubhale uthiko ndithathe ubhalele loo tshomi uthi tshomi benindiphethe kahle babuhle ubuhlobo awubhuphi tu kanti inkosi yayazi into yoba kunomntu endimfuna ndaziphethela wena funda le nto Ugunyana wam wena ndikuzele phakathi komuntu ozele enyameni kodwa kukhona ugunyana wami njani ngamama ngam surprise agithi ngalowo mzali kuyo ungakhambi uqalise ngalowo ukwaziyo ngoba lona uphakathi kwapha ngakukhulisa kakuhle kanti ezulwini awaziwa akukhulise kakuhle ngamanye amagama ke ngoku mababe khona benyama babe khona lo ukwazi kangcono ulile kakuye aba bakhoyo mbongo uthilo ngabo xa bephila mbongo uthilo xa bekukhulisele endaweni eyiyo qiniseka uyaziyela ke ngokongaphezulu ekwasalele naye amen bakhona basikhulisela kahle abazali basikhulisa kahle bathithaneni ke asazana noKristu uthi ke ngondiniwe Isaiah 43 Izwi lenkosi incwadi Isaiah chapter number 43 yeah verse number 1 Inhloko ndaba ithi uThixo uthembisa ukukhulula abantu bakhe uthembisa ukukhulula abantu bakhe verse number 1 yeah ngoko ke undikhoyo umdali wakho undikhoyo umdali wakho Yakobi nombumbi wakho Israyeli nombumbi wakho Israyeli uthi uze ungaxhwali wena yeah ndikuhlawulele nikona phakathi kwengqali zonke uthi uYehova uthi kwamseni kubani uze ungaxhwali wena ukhalelani kukhona ukukhathaleleyo ngoba xa selubizwe ngegama lakhe uyakufihla uThixo akubiye amen phakathi kwento zonke uthi uzuthi ungaxhali ngoba ndenze njani Ihlawulele. 43 verse number 1 yeah ngoko ke undikhoyo umdali wakho Yakobi umdali wakho Yakobi nombumbi wakho Israyeli nombumbi wakho uthi uze ungaxhwali wena phakathi kwezimeko siphila kuzo kodwa uthi uzenze njani uze ungaxhwali ewe ndikuhlawulele ngama ngikuhlawulele mna ndikuthi singambiyeka kanjani uThixo bazane ovela sigwebe ityala singalazi uthi uhamba nje kube khona ndimhlawulela ngamatyala ngibhenile phakathi kwezinto ezikubophayo avela uThixo athi mkhululeke nakanjani ngoba babona ukuthi athe banjiwe kodwa ityala ufika umuntu ndimbhenile ndingathi ubhele ngani hayi bazamane uthi uyaliqoqa ityala usiwe manje nguboni kodwa xa ufika ityala ligciniwe ubangalakazi loba kutheni ngaphethe ukuthi asikufumane ngenatyala
Nini kayivesi ibheli bazalwane yaba lo muntu kuza khululeka ibheli yakhe ngayinemali. Phakathi kwala mali isalakazi sebe nawo lakazi ingasukaphi. Kodwa kuvele madoda madoda phakathi kondla yonke memezele. Ngizothi kuye lona nobe efunyane netyala mkhululeni. Ngoba sekukhona ufike wanihlawulela ityala. Akhona amatheni phameli qoba ityala namhlanje. Lebheli uyayazi uba ngeke kubekho umuntu oyi-afford engaka. Kodwa vele kuthiwe mkhululeni. Ukhona ohlawulileyo. Ube ngabuye ungayazi noma mawulile endleleni noma mawuvuye ngoba awumazi nomuntu ungaka ebekubone ngani. Ngiyabona umbangani uba ngiyamdinga nomuntu ngizopha inkosi kuye. Kanti uhlawula ityala wathi ningamsamvesi uba ngubani. Ngoba akaselubangwa ngabasezulwini ungene engxakini avele uthixo. Sikwenza lento nje bathandekayo akalala kozweni. Siyangena esingxakini kodwa sifike sesinqotyelwe. Siyangena emlilweni kodwa sifike enqabile uthixo. Sabangwa singabani. Uze ungatholi wena ngikuhlawulele. Babanga abantu nabantu kuhleli nabo esiseleni. Ukuthi yilomini madoda yabasizogwenjwa. Bamangala abantu xa ungena nabo bebizwa amanani. Bebizwa amagama esiseleni. Abantu abazotoka namhlanje ufike kwilisti abazoqoqa hukho. COVID sabanjwa xa sifika siyojonga kwilist yabantu ngokunikeza iphepha ulikhona ukhona xa ubanjiwe unikeza iphepha lokuxelayo into yoba uyoxoxa nini ubanjelweni. Xa sifikayo uphethe iphepha uyoxoxa kwalapha ekhothi bayaziwa bazoxoxa ilist ibhaliwe yabantu bolisuku abazoxoxa. Xa ufika uyofunda ufumaniseka amagama akho wekho but iphepha lithi uzoxoxa ukhona. Athi abantu ababhalwe bazoxoxa abanecases banjiweyo ngoba namhlanje abantu abazoxoxa namhlanje ngaba naba ufumana uphe kodwa nansi yamkelayo uba namhlanje bantu uzoxoxa but ngenxa yoba kukhona sigwebelayo madoda athi umhlebeleli ithuba naselincwadini uJesu. Izinto umbanjwa kodwa xa ufike ematyaleni kukhona ubugwebele konke. Naba bethi beza nawe kodwa bafumanisa bakanjani. Kanti kunothini kwethi musupha. Ndikuhlawulele. Musupha phakathi kwamatyala kuyo musupha. Ndikuhlawulele. Nathi sinemfazi uthixo wethu madoda asilwela zona sesilele. Ndikubize ngegama ulowamncanyasana. Mamela ke ngoku wena ulele phaba indasika ngawo ingamandla nebrashathani bababasha. Phakathi kwengxaki yokukhona kubiza ngegama. Noba bayaphetha emkhathini kukhona phekayo ezulwini. Noba bayayibeka ubulawa emkhathi ukhona upheke yasezulwini. Ingaphathani babashathani bababasha. Akaye kutheni bayabasa bomnyama ezulwini bayaphela bakakholoyo abasezulwini madoda banobulawo basekhaya musokhala unowanqakasana wena kanjani madoda
ezulwini yaziwa nyakazana. Inamandla lento futhi iyaphila. Iyaphila. But to come and